Maloila mali e aho e ki mo elele i tonga kutoa fia ki talitali lele ki mo tolo ki o mo ngā hio ngongo mo le te o kai o maa foki televisione tonga ki he hawani. I he wakai ko ia ki ngāhi olo i o ngongo. Whakawhisi ai whakafofonga kakai o niwa taha fitu lata i whengata atangi mana me honolakana whakaminista ka matalau i he ahoni. Whakatu uta atu aneawhi i he hau e ki no pele o haa whale whisi ai hala o i whale o tupo mo haa moheofo ki he ui tō me whamili o rātu e peli nei ngati kau kua ne pekia. Pea lolotonga whakaakia ke i he whale maha ki Vaiola ai ki tamasi i ta o fitu i he ne tō meha mea lele i he hala pule anga. O kuta i eipe ngā hitala noa kehe anaiangi pehe ai tawakai ki ngā hiongongo me he malae o sipoti kai o maa to o ngā oi ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki iki, ko au Liliani Polutele. Kua whakawhisi ai whakafofonga kakai o niwa taha fitu lata i whaingata atangi mana, me honolakanga ko e minista paanga o ka matalau i he ahoni. Ko e hili eni hono whakaha e he ei ki Palemia Tonga ai whakatahama kehe me ka whaiongongo i he hoata o i ahoni. O ko mātou ngā eni me he tōtu oni ne whakahoko e whamau anga he mahina ko o si o whilawe i moi whili whalea lea ne whakahoko i tau ko o si. Aia nei tōtu oni e whakamau lahi ke tuku ia ki toa mi hono sea i whalea lea, he lea ngeia ene halaia ki he tukua ki i e ua o i tatongi ke whalotoi. I he mea ai e ki Palemia no pele whawhanua, na ne mao e tohi whawhisi e whawhafonga i he aho taha tolo e mahina ni, o ne tali ai tohi whawhisini ke kamatalau i he ahoni. Neongo ia o ku kei mao pe i tangi mana hono sea i he whalea lea, ko e whawhafonga kakai o niwa taha fito ki whalea lea. O magatunga pe eni i he tātu tuuna e whahoko e whamau anga i he ahua whaa koni o maasi. Pea nei toki mau he sea wharea rea, pa mo tatau ki he office koni Palemia, i he aho hiwa koni o epereri a certificate, me he whamau anga, ke whatai o ngai, a sea koni whawhonga o niua tawhitu. Pea i he aho ngofulu koni o epereri, na e whanongonongo ai pe e sea, ke tuku hifo ene sea, i he aho wa fitu konyo e pereri, ai ana os whahoka whanongonongo ni me he exea, ki he office koni Palemia, pa mui ka whafonga wharea rea ke whahoko ha whatama ke he i he aho wa fitu konyo e pereri. Lorotonga ni ne whakapapau i pe heni e no pele whawhanua a hono tali e whakamau angalahi ai tohi kole. Ai whakafofonga ke whakatatali e tūtu ni e whakamau anga kai o lewa ko mahino e ni tangi ne whakahoko ki he whakamau anga tangi. I he aho tātākuna e pereri, ai ko toko naki pe koe nei toko osi, nei tari he whamau anga, ai application e whafonga o niwa tahafitu, ke stay ene hopo, ai koe tala tutu uni koe nei whahoko e ahua whaa koe ni o maasi, pea certify mai i he whamau anga ki he sea whareare, aho hiwa koe pereri, ko tari he whamau anga ke stay i aho tātākuna e pereri. Pea mātunga i he tūtuni whamau anga ke stay ai tūtuni e kai ke toi whai hanga au e wharearea, mo se wharearea ke tūhifo i mene se haka o lewa ko kakato ai ngā au ki hene hopotangi ai a ko whakaaho mai ke ko ngā uluaki o siulai. Ne ka mātai pe i he ahoni ai leo ai e ki Palemia i he lakanga minista paanga ai ana ane mea tene leo pe i he lakangani pe a kua pao ke whai hono whakakaukau i pe e awe ki hataha kehe pe ko ene leo pe kai oa lewa kua mahino ai hopotangi whakafufunga kakai o niwa taha fitu kawa minista paanga mālolo. Lorotonga ni aku toi leo pe ai e ki Palemia no pele whawhanua. I he ongo lakanga whakaminista i he tama pirenisi kalauni, ai a koe poto ngāwe ngāhi ngāwe whakatipolometika ene a whio mo i kautau ene a whio. Hilia ngeia ene poa ki mālolo whakataimi, magato o ngā mihi ene hoko koe pirenisi pule o Tonga, lorotonga e wā i taimi o ko hā eleai ene a whio ki toa pule a ngā. Kua tō ota ai haele a ene a whio king tupo wono ki sowa fisi i he amanaki kene a whio
I he o wau tāna ki tuunga o University o Pacific Tonga, ka pehe ki he o wau mea whakaeiki o Palestini Mālolo ofisi kone pekia Latu e peli naila te kau. Na e whakahoko ai ane awhi hono whātou o tā oi hala ai tā mātui, mo haa mohiofo ki hui tau mo i whāmili o Latu e peli naila te kau kone pekia, o whahoko atuia e he hou eiki no pele mi he haa whale fisi, no pele tui la kepa, no pele tui haa te iho mo no pele nuku, o poupou mo tokoni ki heni ka inga tonga i fisi me api tonga. Ko mea i fisi mo i tā hine prinsesi pilo levo toita, prinsesi kalaunisi na ta kala mo i hou eiki tō lahi kau ki heni, ai hou eiki no pele ni ihi, ke kau whakataha i he o wau mea whakaeiki o Latu e peli nei la te kau, ke o hiko e wāwhata ata a mo i whale o tupou. Lorotonga i nini whakaha e he eiki palemia no pele whawhanua lorotonga i whakataha makehe mo i kau whaiongongo i he ahoni e me atu a pongi ki fisi o kau whakataha mo i eiki sea o i whalealea no pele vaia i hono whawhafunga i o i pule anga mo i whalealea o tonga i he o wau mea whakaeiki. E whakakato ai o wau mea whakaeiki o Latu e peli nei la te kau i he whalaite o i wikeni. Lolotonga ini mahino pe i he tō o taine a whio i he mala e wakapuna whakawhapule anga nau soli i fisi, na e whakahoko whakaofisiali ai e he waa whakakautau a fisi, ha o wau talitali whakalanglangi whakakautau ene a whio a kia kau sotia e te au. O kulolotonga whakaake i he whalemaha ki Vaiola, haki tamasi i tau whitu me i popua, hiliangia e ne tō meha me alele uta na ane hekai i he hala pule anga. I he whamatala me he poto ngāwe polisi o kulorotonga tauhi, i he malumalu e kau polisi ma tā pule ta o tolo whitu me pātangata na ne whakauli i he mea lele koe ni kai hoko atu ai ngāwe whalao ki a te ia. Na e ikai ki te tuku mai ha whakaiki ki o whakaake me kawingani ka ku kei hoko atu pēha whakatotolo. Ne whakama whai heni mei he poto ngāwe polisi ai whie mao ke toi toka ngāngi ai kau whakauli ki he nau kau pāsese ke whakapapau i aku nau malu i he taimi aku nau whono ngai i he hala pule anga. O ku hohaa ai waa ngāwe whakasikeli tali ai Pasifiki ma ai ngahi polokalama ngāwe ki he ātakai pe Sprep. Kau hi ko whakaau ke toi whakalilifuangi a hono mau i e na tula ai whanua, ma tā whanga, ngāhi langa whakalakalaka me ngāhi wheito o mātanga i loa o i Pasifiki o tate whito ene ki Tongani. I ene pehe ku kei whakahoko ai e savea mo i tāna ki whamatala o whakauaki ene mo i ngāhi wesia mo e moli kua hoko ki Tongani tupu mei he wheririwa ki oi ea. Ko e whakaiki ki talanoa ko ia ke houani mo senolita tuiwai. Ko kamata ngā awe ko inia ngai tōku i moto i toke lau, o kao ke haapai, whawao mo e ua. Ke whakamā opo ngai sektoa ko kamata ke mōli ato e ngahi mea neanga maheni ke ai, tupu mei he whilili waki o e a. Ko e polokalama ngau i tokoni koe ni, ko e whofua taime ke whakahoko i Tongani, whengau a ke poto ngai Meidek, pēr mo i wa ngau i whaskeri tali Pasifiki ke ātakai pe ko e Sprep. I he pongponge ahoni ne whakahoko e polokalama makehe, o whakatahataha atoe ngahi poto ngāwe e pule anga, o ia e nā whelawe i tonu Moimoi i he whilili waki o ea. Pēr ki ngahi hoa ngāwe i ngahi kautahata e whapule anga, o whakahoko e tātala noa makehe, mo e whewahewahe aki o whikau aki mo e wesia Moimolia, tupu mei he whilili waki o ea. Pēlo sana Latu me wa whilili waki o ea, koe whakatahataha ko e ni e ngahi kup whikau aki, ke whakahoka ngahi whilingiak whakaukau, mo e whakalahi ilo me ngahi whanua ko ngā ape Pasifiki, o pehe whoki Tongani, ke ngahi palani ngā aue ke whakahoko i he taimi o a whatamaki whaena tula. Nane te pehe tula wenga whua Tongani ke ngahi whatamaki whaena tula, ke uhi koe whilili waki o ea. Ko ia i o kumaho ingai polokalama tala noa ko e ni ki ona whalele i mo whakakato e palani ngā aue ke matatali a ke ngahi mau mo e mole o whakatupu mei he ta au o e whilili waki o ea. Tau ai whiohi a Tongani me palopalema ko e ni kaku ikai ke whakatoanga e ngahi mea kumori atu. Aina anga maheni ke ai kolo mo e whanua
koe uhi koe whilili waki o ea. O kau ke hene e mole ngahi matawhanga whakahistoria mei he kua hili, ko i kai ki toi asi he kua ngani koe tupu mei he tawhia e he whilili waki o ea. O kau ke hene ngahi a kau tu uwhanua mea mo ui o seni, ai ane anga maheni ke mahu pe i o seni, ka oku haha molofia ke toi asi i he kua ngani. Kai ke he koe kamata ene tāna ke ngahi whakamatala whikau ake me ngahi mea kumoria tu mi tongani, ai ane whatupunga e he whilili waki o ea. Ko tahini ngahi polokalama ke whakaivia tu unga mateu teo a tongani o whatau mu aia, ke ono teo ia tongani ke matatari hangahi mau e hoko i he kahau, tupu me ngahi nunu a kovi o e whilili waki o ea. Mai ngonga le teo me televisione Tonga ko au sanolita tu i vai. O gutatau mo ha ai fia mo neke neka ai loto o kainga o te a i vavau i nau mata tonu e misi mo whakaamu ne whakamohe mei ulu mo te tāki e he Palestinian siasi Miscellaneous tawa taina o Tonga i hangahi ta o ka koha waka fo ofu te e nima eni ngai aki ki he mamata to fua ke tokoni ki he langa whakalakalaka ai kainga loto e siasi mei mo tuni. Ko hili ene hono whakailonga i ane awhi ai ka kato i ngā we mo hono ka mata ngai ake pe wakani i o te ape e he Palestini o e siasi. Ko e wakani o ku fote e nima hono lahi pe anku o si whakanau ka kato aki ai ngahi nau fi mawivili ki he hao mo e malu ai e whiwhinonga aki whakatahi i ai mo hono māma seno leita i loto pe a whoto o ki he whunga ato o i waka mui e lia tuku anga kato pe uta. Ne whakahingoa pēr wakani ko e seni tuli ua o i loto. I e whakamatala sikeri tali paanga o i siasi si o e li tatawhuna ne pehe, ne ka mata hono lea i ngā weni e he Palestini pe o i siasi mi he taua noa tolo. Pea whakahokwai mo hono ngāhi wheinga whakapaanga ki tō puleanga, i e whakaamu ke a o sia e tau mo a ngā weni, ke whakaivia ai kāinga loto e siasi i o te atau te whito, i he whaahita o mamata tofua i kai ngata e ne tokoni ki hono whakawhaingo fua e whiwhanonga a ke kāinga ka ke hoko koha mau anga pa anga ho mai honau siasi. Koe ne whakaamu koe hui koe whutaapua ke wina se e vai whanuani. Tau te whito ki he taimio e mata tofua e vai whanuani. Nā te laumari e lelei. Ke whotua e visone koe ni. E kau bea ki kai ngalotu ka me hala ko motua hala i tala noa pe ngai whalakala kai vai whanuani. E kai ko ia pe, e tāna ki pe, a ki senit, e takoni ki he ngāwe e siasi, la mo e tau hilo tūku nau whai. Ne whamama whaiheni e Palestini o e siasi whai whikau tu ki tāte vita koloa i a Havea ai maho inga ki tauhi mea ngā weni ki langa whakalakalaka i kāinga ke tau te whito, ke tokoni mo e whiwhanonga aki ko ia i tahi kā koe mea tēpu ai hoko koe mau anga pa anga ho mai. Tau e kamata e tau whakafua koe ni me ku pora mai ke hike no whanga mo pai ke kau me ki tuanga koe ai tuanga. Am nak beli mo ramai ka kwa na fare ke hiki mo e fa ngau no ko ki apita kai ata i ko ko ya ave ke la kai ka ta ko ai fo no e fo am ke ai ki mata vai ko kai nga e fai ki api ai fu ko do be ke mata to fa na si o ke nga no fa e kau ya kau fro eva ma wa ya nga u ya i kai nga ko ma ro ki ni o e pa kau ya ba ka ma ko wa wi ke ko mu mai pa ni no po nga ra wa be wa ka ko ni o i to mai ni nga u ya Ko hono fo'o e waka ni whakakopeia he tangata eiki o tea ko kilisi masima o koloa, ai anani whakahaheni e ne hounga ia i he whainga mālie ko tukuangi ke ne whakakato ai ngā weni. Kuia tangata eiki, kai toi tuku haku i ko osi o singa mālie. Ka pāko ki hoa mo tāu ma whakaupau ai wheitu. Ka osi kena poto. Koe ko whamārola hia. O whakaro au, whaeti o ngonga ki ngā hui.
Ne whiunga me paangai wa kilo tupu e whakamoli ki ona fōu e wakani i whia mao ke mālohi mo lahi whiunga pe ke ni matua ki ngāhi haha angotoa pe ona tula i he ngāhi taulahi. Ne ongo ko kakato i ngā weni ka hoko atu ai palani mo e whotuutu ke i ai ha ngāhi whare talitali anga kakai ma ai kau wholau ewa o kunau wholau atu ki he taimi mamata tofua ko i ko ngai whenga ke tokoni ke langa ngā ue whakahoko e he siasi. O kurarotonga i tongani tokoni komisiona Philly a Ausitelelia Michael Lynch i ha a ahi wha ofisiale eniuk whakataumu a ki whakaivia ai wāwhingai a ki komisoni Philly a Ausitelelia mo e komisoni Philly a tongani ta te whito ki ngahi ka veinga o e whakaivia ai ilo ai kakainga e whanua ki he Philly mau o e whakamatala mo oni mo to tonu mo e malui o e tuunga whalalaanga o e ngahi ngāwe Philly. Ia whakaike eke makehe ai o ngonga le te o Tonga mo tokon komisiona Philly a Australia. Na whakahai e Michael Lynch ai hoko e a ahi koe ni koe whainga māli e lele ke toi whakaivia e wāwhingau a ke komison Philly a Australia mo komison Philly a Tonga. Na mau whainga māli e ai a Lynch ke whakataha mo e ofisio komison Philly a Tonga o kau kia e komisiona Philly a Tonga ni Lord Taugeri, Supervisor Whai Philly Leo Leo, Sam Vau, mo kau ngā ue o komison Philly. E whakamatala a Lynch, koe whakataha le lei e ni e malawai, o whakahoko e ngahi a le lea mo whiwahe aki e ngai ka venga mahu inga o tokanga kia e komison Philly a Tonga ni, kai pehe ke komison Philly a Australia. Ko tā whoke ngai ka veinga o whawhai ki ai e tokanga i e taimi o Philly ko tu whaki koia e whakamatala hala mo loi. Aia nei pehe ai e Lynch ko taha ai ngai whaunga o whakahoko e komison Philly a Australia ke whakawhepaki a ke a whetuku e whakamatala hala, ko whenga pe ke waweange e nau tuku atu e whakamatala mo oni mo totonu, pea mo whakahoko whoke a ngai polokalama whale i ma ai kakai o whonua, ke toi tokanga ange ki e nau ngahi mau anga whakamatala, ke toi to mua whakapapau i mau pe oku mo oni mo whalalaanga ai mau anga whakamatala ki mua pia nau tali ha whaahinga whakamatala pe wahe atu ia kia ni ihi kehe. Pehe e Lynch, ko polokalama stop and consider, pe koe ta ofi pe toi whakakaukau wange, ko oska mata ke hā mai ai ola lelei ai ngā wen i Australia. Pe ako ne tui e malawa pe ke aonga ai polokalamani i Tonga ni foki. Lolo Tonga ai i Tonga ni e tokon komisiona Philly a Australia, o kune whakahoko ai mo ngai whakataha, pe a lelea me ngai kupu whekau aki kehe, i e tau mua pe ke toi whakaiviange ai wā ngā ue mo Tonga ni. Mai o ngonga le te o me televisione Tonga, ko auritea tau kapo. Ko e uni o ngongo whaloto whanua ia ki he hoani ko ngahi o ngongo mi he malae o sipoti hoko mai ia o kahili eni mo popua aho. I he whetakini mai komisoni whamawhora rea Tonga me potu ngāu e ngahi ngāu e whalota whanua pe mia. Malawai ke whamawhora te mala e sipoti me whiahi Super Rugby Pacific wanoa ua no. Whamalo ke Eik Minister me tawai sipoti ai potu ngāu e i whenga e aki ua whakahoko. Malo e tau kei whiao mai, i he wakai ki he mala e o i sipoti. Kua mahino i he uraki aho mai aho honoua o i sipoti hono hiwanga whulmahi vai ngahi konisi, ai whiahi whiawhia mo melino ai whanau sipoti, tono tonga ngahi whiahi o te taupe mo i whiahi whiawhia ai whanau wako ko toa o ngahi ako anga, i he nau whakatahataha atu ki he pāke teo whaiva, whakahoko ni ai kawat ko ia ki he whiauhi sipoti ka pehe whoki ki he poupou ko ia whakahoko me he toinga ngahi ako anga i he whakakaikai ai toinga ko ia ai whanau wako ma ai ngahi temi sipoti. I he au tonu ai ngongo sipoti ai le te o me televisione Tonga ki he pā ke teo whaiva na mahino me ngai whiauhi ni o ngai whiauraki pe whakamuimui ha taha o kunau kei whenua ki whiawhia pe i loto ni o ngai pe ai ola ko mau.
Nei whakahai ni e kapteni e team sporti e kulis kutupou, pensimani tai iloa, pe heki e taha e kau tūki mu a me himala e sipoti me hikolis tonga mahaki a asa, o kuki mu ia i kuna, ka koe mea mahu inga o kunau whakaamu ki ai mo tau kawe i he sipoti, ke nau mau ai lau maalie o whio hi fia, pia ke nau takta whakani ali, ai ngahi tare niti kua whakainasia ki nau tolu e he e ki. Mai spot fia. Apa kau ikut mai fia mana kau apa? Kamu pergi tahu mak was spot fia. Spot itu nama menui. Ngai lau mare ko fa ko ke ngai spot fa ko risi ko. Memang pergi fia for fun. Mo lele memang fia. Mo ke fia pe. Mo ma spot di kuna mo seperti lamari. Kau ada dalam mundu ke sangat orang kata apa? Malah dia upaya. Dengan tali ni di kota apa? Kau nak faham ko? Ke kau kan nak lelai taha. Ngai popo kota apa nak faham ko? Kenapa dia ausfia? Mahino pe koe aho honoua a kenia whi ahu i sipoti whakakolisi o e tauni ka ki toe ai aho eua mo e whainga maalie ma e whanau sipoti ke kei whakahai pe ai ngahi tale niti o knau mao pe a ki teke ai pe ai lau maalie o e sipoti ka koe medino fia mo e wowonga taha. Kua tu uta ki fisi e timi a ka pulu whiwhine whakawhanua a Tonga ki mu aini ai nau fuafua inga mo e timi whakawhanua a fisi ka koe Fijiana 15 i he whalaite koe ni. Koe whi auhenia e Oceania Women's 15 Championship o whakahoko ki lautoka fisi i he whakasinga o i wike ni pe a whakawafunga i atuai e he Lofa 15 a Tonga ni. Koe kawatu koe ia ai timi koe ni ki he whiauhi Oceania Women's 15 Championship EFC. Koe taha ia whainga maalia ni rei ki he whakalakalaka i pēa sipoti koe ni i Tonga ni. Koe kawatu koe ia e lofa ki he whiauhi koe ni he riange ni ai nau whitaunaki. Pea moe penina Samoa i he wike kua osi pe koe taha e ni ngahi wa inga ne mawai e whainga maalia ni rei ki a koe pe koha teo le nei e ni ma ai whiauhi ni ongo na iolungi ai timi a Tonga ni. Ka mahino koe ngahi whaingamālie koe ok mau i he whiauhi pehe ni e malawa ki toi langa haki ai tale ni tisi poti koe ia ai ngahi timi whawhanua a Tonga ni. Pe au kaulele ai whotutu o ngahi pokalama o e whiauhi pehe ni ke kawat ki ai ngahi timi mei Tonga ni pea ki toi whakalakalaka mo ngā unki mo ai to unga ngahi sipoti koe ni i Tonga ni. O ge ai whakatoa me lia ki he ngahi ngawe e lawa ke whakahoko e he timi Lofa 15 lorotonga ai whiauhi koe ni EFC i he whakahosinga o i wike ni. Ai au kukamata ni i he aho taha fitu koe ia o Epeleli. Pea e whakahoko ai tau a Tonga ni pea mo fisi i aho whalaite aho taha fitu. Pea kia e whakatoa me lia ki he ola lelei i he whenga koe ia ai te mea Tonga ni i he whiauhi koe ni. Ko e wakailewa e niki he toonga o e ea, i ona toko mai mi he waa wakaimatangia tonga whakahoko atu e inoke le lenga. Aloe la mare ho iki pa mulele a tongo tota te ere big motor ke tau whamatala ea. Ngā he tala noa lahre waino e tau whamatala ea ki he whiawhini e lahi ki alo maari pe whatoke lau, ki he ngoni ua pe hoki ki wawao. Pe a mahino pe te mawhanangi pe a ea ke ngāhi wahe whanua koe ni. Ka koe whakatonga ki haapai Tongatapu pe mo eua. Tau whai whanonga koe ki a pongpongi malawa ki iai ha au fia, pe whoki ki ha uha tu moto ki haapai pe whoki Tongatapu pe mo eua. Waire wain ki he tunga koe i Miscellaneous ki he aho ni, mahino pe i hangi koe kuhātu pe me he i Miscellaneous. Nei lahi peke alomari e ngahi wahe whanua koe pe o Tonga, tukuanga ngahi wahe whanua koe ia o haapai pe whoki Tongatapu pe mo eua.
na e lahi ke au fia pe kana alo maari pe au ni ta fai fononga mai ko ia I he ahoni o hipe ko alo tamaki ko ia toka ki he whakatonga hifo ko o tonga alo tamaki ko toka ki Terikitonga pe mo Terikitoke lau ni o mea au fia ki ngai vai fonua ko ia hapai Tongatapu pe mo e waka kai pa mo wau ia ngai taimi kana lahi pe ke alo maari ka ko alo tamaki ko ia o kulo tonga toka ki Terikitonga pe mo Terikitoke lau e to waka I ki no hala fononga amuiange pe wa hrewa ni ma ko ka hoko mai ta waka ni pa mi he Pasifiki ko alo tamaki ni lo tonga toka ki Terikitonga pe mo Terikitoke lau pa fu te nga unu mai ki Tongatapu pa mo e ua e fia pongpongi pe a pe fo ki hapai mo au fia u hatu mo to ngai vai fonua ko ni ma pe ki halo la ngai taimi e pe mo alo tamaki fo e foto lau te ni hifo ke ngoni wa pe fo ki wa pe mo u hatu mo to fo au singa pe mo ia o e weekend Kawe fom talaere wen pa me he pon o au ki he pongpong ko ia a pongi e lahi peke alomari e ngahi wahe fonua hono ko toa lahi alomari e pe me he oni wa pe au ki Tongatapu mo ewa lahi alomari e pe a malawa peke au fia I ngahi taimi ki Tongatapu pe fo ki ewa ka lahi alomari e pe e ngahi wahe fonua ko ia o Tonga malawa tahane fua mawhana e au ke malawa ko tikiri e ua ki Tongatapu mo ewa ua tolu ki wawa ua whaki apai pe a ua nima ki he ongo niwa. Ako hawiripa me he tonga hake ke kotoa pe ngahi wahe whanua, pe a o kumare tahi pe e hong furu ki he taha nima. Ko e whamtala e koe ki a pongpongi, me mei ke na tula ta tau pe ta wahe whanua tue me hoa pongpongi, e lahi ke alo maari pe ngahi wahe whanua, whao pe ke au fia Tongatapu pe mo ewa I ngahi taimi, pe a nga unu mai alo tamako ia pe me whakatonga hihifo, ai ulo tonga toka ko I Terikitonga pe mo Terikitoke lau, pe moa ngahi ua uhatu mo tō, malawa ke lo lahi ngahi taimi ki Tongatapu pe mo ewa ki hoa e whea fia a pongpongi, pe mo e maunga tahane fua mawhana ke a pongpongi ke ngahi vai whanua hanu kotoa, e no whapeke tikiri e tolu noa ki he tolu taha. Pe koe taimire waino o e tahi, taumari e tahi o skota koe pa me he ono pongpongi a pongpongi, pe e mahatoka ia I he hawhi ko ia taha I hoa tae pe mo ia pongpongi. Pe koe laa pe mo I mahina, hopo e laa I he toi walu koe ke fitu, pongpongi pe mo ia pongpongi pe a hopo e mahina, o se taha koe pa me ni maa I he pongpongi pe mo ia pongpongi. Hoa se pe whamtalai a koe ni maka hoko mai ki Nuku'alofa me he whalai te o au ki he tūsi te kaha ue lahi peki alo maari e, te mta tau malawa ki a hangai uha tu umoto. Pe mo e fua mawhana, balunga taha no whapeke tikiri, seo sase ua walu I he tolu noa. Pe a koe taunga tanga pe ki he whawhini malo pito mo mea mai. Ka mo mea. Ino ke ia mai tu o ngā oi ea ka tau toi wakayangi peheni ke ngahi ulo I o ngongo. Whakawhisi ai whakafofonga ka kai o niwa taha whitu lata I whengata atangi mana me honolakanga whakaminista ka matalau I he ahoni. Whakatu uta atu aneafi I he hau e ki no pele o haa whale whisi ai hala o I whale o tupo mu haa moheofo ki he ui tau me whamili o rātu e peli nei ngati kau kua ne pikia. Pea lolotonga whakaakia ke I he whale maha ki Vaiola, ai kita masi I ta o fitu I he ne tō meha mea lele I he hala pule anga. Mo e kakato I pea o ngā heo ngongo mo ledio kai uma ai televisone to ngā ki houani mo whakaamo, mea o taki kotoa atu pea ki he loto whale kotoa. Kai malo e tau kei whi au mai ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for this Wednesday evening, April 15th. Today's top stories. Niwa 17 MP, Latai Whaingata Atang Mana resigns as Minister of Finance. His Majesty King Tabo VI arrives in Fiji for the state funeral of former President Latu and USB graduation ceremonies this week. And a 7-year-old boy has been injured after falling from a moving vehicle on the road. These and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest from the sports scene and the latest weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. Niwa 17 MP Latai Whaingata Atang Mana has resigned from his role as Minister of Finance, effective today. This was announced by the Prime Minister Lord Whakawhanua during a press conference this afternoon. Tang Mana's resignation comes after he was found guilty of indirect bribery during last year's general election. Lord Whakawhanua says he received the resignation letter of Lata Tangimana on Monday this week and he accepted his resignation. Minister of Finance's resignation is as a result of the court
judgment that was issued on the 24th of March and recently certified by the courts to the Speaker of Parliament on the 9th of April, and on the next day, which was last Friday, on the 10th of April, the Speaker of Parliament notified all members of Parliament that the member for Niua 17 will be unseated on the 27th of April. After the notification from the Speaker of Parliament to members of Parliament of the unseating, the court issued an application and approved an application to stay the judgment from the 24th of March. The stay application was approved on the 11th of April, which was last Saturday, and on the 13th of April, the Monday this week, the Minister of Finance tendered his resignation to the Prime Minister, effective from the 15th of April, which is this morning. Tangimana still retains his seat in Parliament as the Niua 17 members of Parliament until he appears his case at the Court of Appeal session scheduled for early July. Meanwhile, Lord Whakawhanoa will hold the Ministerial portfolio for finance, revealing he is yet to confirm whether to reshuffle cabinet or reassign the portfolio to someone else. Lord Whakawhanoa is also currently taking on His Majesty's Diplomatic Services portfolio as His Royal Highness Crown Prince Tupotu Ulukalala is on leave to commit to his role as Prince Regent while His Majesty the King is on overseas travel. His Majesty King Tupotu VI has arrived in Suva, Fiji, ahead of two significant events he will be attending this week: the graduation ceremonies of the University of the South Pacific Lautala campus and the state funeral of former Fijian President Ratu Epeli. Yesterday, a formal traditional presentation on behalf of His Majesty was presented to the widow Andikoila Nailatikau and the family. The traditional presentation was led by nobles from the Ha'awhalefisi, Lord Tuilakepa, Lord Tuihateho, and Lord Nuku, along with many members of the Tongan community in Fiji from Api Tonga. Also in Fiji at the moment are their Royal Highnesses Princess Pilolevu Tuita, Crown Princess Inaitakala, and several members of nobility who are also attending the state funeral of Ratu Epeli Nailatikau, reflecting the close ties between Fiji and Tonga, particularly through ties to the Tongan royal family. Meanwhile, Prime Minister Lord Whakawhanoa revealed in a press conference this afternoon that he will also travel to Fiji tomorrow to join the Speaker of Parliament, Lord Vaya, as representatives of the Tongan government and Parliament at the state funeral on Friday. A 7-year-old boy from Papua is currently recovering at Viola Hospital after being injured after falling from a truck yesterday. In a statement from Tonga Police, the driver of the vehicle was a 31-year-old man from Batangata who resides in Whanga. He is currently being held in police custody while legal proceedings are being prepared. The police issued a reminder to all drivers to take extra care when driving on public roads, especially regarding passengers traveling in vehicles, to ensure their safety and protection. Additionally, as the inter-college sports competitions are currently underway, there is a reminder to vehicles transporting students after these events to be especially cautious with passengers and to avoid reckless driving. The Ministry of MADEC, in collaboration with the Pacific Regional Environment Program, or PREP project, are undertaking work to collect data and document the impacts and losses experienced by the country due to climate change, and a special workshop today aimed at sharing information about this issue among related stakeholders. The damage caused by nature to the land, coastlines, infrastructure and historical sites of Tonga has become increasingly severe. Surveys and data collection are still ongoing regarding the impacts and losses Tonga has suffered as a result of climate change. This work has now begun in the outer island groups, including Ha'apai, Vava'o and Ewa, to document sectors where things that were once normal are starting to disappear
due to climate change. This project is the first of its kind to be carried out in Tonga in collaboration between the Ministry of MEDEC and the Pacific Regional Environment Program, or SPREP. This morning, a special program was held bringing together government ministries directly connected to climate-related losses, along with partners from non-governmental organizations, to hold discussions and share information about the impacts and losses caused by climate change. Latu from the Climate Change Division says the gathering allows stakeholders to exchange ideas and increase knowledge from neighboring Pacific countries about action plans to be implemented during natural disasters. She adds that Tonga is highly vulnerable to natural disasters due to climate change. Therefore, such dialogue programs are important for improving and completing action plans to respond to damages and losses caused by climate-related events. It is understood that Tonga has faced this issue for many years, but the gradual loss of things once familiar to communities and the country has not been widely recognized, as these changes are driven by climate change. This includes the loss of historical coastal areas from the past that are no longer visible today due to erosion caused by climate change. It also includes native plants and marine life that were once common in the ocean but are now becoming increasingly rare. However, this marks the beginning of systematically collecting data on what is being lost in Tonga due to climate change. Residents of the island of Aotea, particularly members of the Free Wesleyan Church of Tonga, have marked the commissioning of a new boat aimed at supporting church and community development. The vessel was officially commissioned yesterday by the church president, Reverend Dr. David Takoloa Havea, and was named Sentuliwa Oilotu, meaning the second century of the church. The 5-foot boat is fully equipped with key safety features for sea travel, along with a generator for onboard lighting and space to carry passengers. The church treasurer, Tongatapu, says planning for the project began in 2023 under the leadership of the church president, with fundraising efforts carried out both locally and overseas. Reverend Dr. Havea says the initiative is intended to strengthen the Aotea community by creating income opportunities, particularly through whale watching activities. He also stressed the importance of maintaining the vessel to ensure safe travel and ongoing community benefit. The boat was built by Aotea resident Glismasi Ma'ukoloa, who acknowledged the opportunity to complete the project as a special one and says he gave his best in this project. The total cost of the vessel is estimated at more than 200,000 pa'anga. Meanwhile, further plans are underway for a second phase of the project, which includes building accommodation to support visiting tourists, especially during inter-island travel and the whale watching season, as an effort to support community development. And concerns over misinformation and disinformation in elections are growing globally, with the Australian Electoral Commission warning it is a serious and fast-moving threat. That's from Australian Electoral Commission First Assistant Commissioner Michael Lynch, who is currently in Tonga meeting with the Tongan Electoral Commission to strengthen cooperation. In an interview with radio and television Tonga News, Australian Electoral Commission First Assistant Commissioner Michael Lynch says the speed at which false information spreads online makes it a major challenge for election authorities everywhere, particularly with the rise of social media. Yeah, it is serious everywhere, to be honest. Very quickly we can see information spread, and if we don't actually acknowledge that information and address the inaccuracies of that information, it will spread even further. So he says social media continues to play a major role, acting as both a risk and a tool in managing misinformation. It is a vehicle where mis and disinformation can spread very, very quickly, but it also gives us the opportunity to rectify it very, very quickly. So we just need to be very forward-leaning in our approach, and that's what we have done in the past, and it's worked. And it's not the same in
right around the world. Like different countries will engage to different levels with social media. We've chosen a quite a forward-leaning approach. Has worked for us, may not work for everybody, but it's certainly something that has allowed us to lean into the issue and so far. He says one of the key strategies used by the Australian Electoral Commission is to get ahead of false claims by pushing out accurate information and encouraging the public to think critically about what they see online. So we try to what we call flood the zone, which is get ahead of it, put a lot of the correct information out. By getting the correct information out, it sort of quells the mis and disinformation that's been produced. Well, our very simple little campaign of Stop and Consider has been very successful, and I really would recommend having a look at it. You can have a look online at yourself, and see what you think of it. But it's really simple and it resonates with all users. Stop and consider. So you've read something, pause before you look to share it or tell your mates about it. Consider where it's from and the likelihood of it being accurate. Lynch and delegation were also hosted by the Tonga Electoral Commission Chairman and Acting Supervisor of Elections at the Tonga Electoral Commission yesterday, where discussions between the two parties included civic education, disinformation, and safeguarding electoral integrity. The first Assistant Commissioner told Radio and Television Tonga News that Tonga and Australia continue to benefit from a strong working relationship, with support tailored to local needs. He will continue engagement with other key stakeholders while in Tonga this week. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. That's your local news for tonight. After this break, sports is up next. Welcome back in sports. The 99th Intercollegiate Sports Competition has officially kicked off, with more than 20 schools gathering for 4 days of competition marked by energy, unity, and school pride. The opening day was filled with colour, noise and excitement as students turned out in large numbers to support their school teams. From the start, schools made it clear their focus goes beyond winning, emphasising a spirit of joy, peace and sportsmanship throughout the 4-day event. Students are also being encouraged to recognise and make full use of their sporting talents while maintaining respect and unity on and off the field. In an interview with the Bow College sports captain Bentimani Ta'iloa says athletes have been reminded to embrace the true meaning of competition, not just performance but character. They are hoping that students enjoy the competition while using their talents well and show love and respect to one another. With strong participation and vibrant support from the schools, the competition is expected to continue building momentum over the coming days. Excitement is building across the Pacific as teams begin to assemble in Fiji for the upcoming Oceania Women's 15 Championship, with just days to go until kick-off at Churchill Park in Nautoka. Tonga's Lofa 15 have officially touched down, bringing momentum and much sharpness after their recent appearance at the Penina Pacifica clash against Samoa last weekend. The fixture provided valuable game time and combinations for the Tongan side, who will be looking to carry that intensity into their opening match. Hosts Fiji are also beginning to settle into camp, with the Fijiana 15 squad regrouping following their last international outing against the Australia Women's National Rugby Union team in March. The test match experience is expected to play a key role as Fiji prepares to defend home turf in front of a passionate local crowd. That's your sports news. That was your sports news. Now taking a look at the latest weather update from the Fort Motu Weather Forecasting Centre with Inoke Lelenga. Good evening. This is your evening weather update from Tonga Met Service. Here's our main stories for tonight. We're expecting fine weather for the newest and also Vava'u, and of course warmer air temperature for these land areas. For the southern part, Hapai Tongatapu in Eua,
We're expecting cloudy periods and also showers of rain over these areas for tomorrow. Taking a look at our satellite imagery for today, we're seeing a trough that currently lies over Tonga and also Tokilau, and this trough generates some high cloud that are spreading out over the areas of Tongatapu and Eua, including Ha'apai and Mava'u at times. What was mainly fine for the Niuas and for the rest of Tonga except cloudy periods over the southern part, Ha'apai, Tongatapu and Eua. For the next 5 days across the region, here's the trough that lies over Tonga and Tokilau. We're expecting the trough to approach Tongatapu and Eua by tomorrow afternoon with some showers of rain, possible heavy falls at times. Also another one will be developed to the north, moving down to the Niuas and Vava'u by the end of this week with some showers of rain and possible heavy falls. But our forecast from tonight up until tomorrow morning, we're expecting fine weather for all of Tonga. Clear skies over most places over the Niuas, Vava'u and also Ha'apai. Except Tongatapu and Eua will be partly cloudy and also mostly cloudy at times over the southern part, Tongatapu and also Eua, but will be mainly fine for all of Tonga. Our minimum temperature for tonight will be around 22 for Tongatapu and Eua, 24 for Ha'apai and also 23 for Vava'u and 25 for the Niuas. Our wind will be from the north, from the south and also from the southeast, 10 to 15 knots and also variable at times. Forecast for tomorrow will be a quite similar condition. Will be mainly fine for all of Tonga. For the Niuas will be clear sky, mostly sunny for tomorrow, including Vava'u. But for Ha'apai, Tongatapu and Eua will be cloudy at times. And also we're expecting the trough to approach Tongatapu and Eua with some showers of rain, possible heavy falls by tomorrow afternoon, and for Ha'apai by later tomorrow night. And here's the maximum temperature for tomorrow, will be around 30 to 31 degrees Celsius for all of Tonga. And the tide prediction, high tide will be at 6:15 a.m. tomorrow morning and low tide will be at 12:30 p.m. tomorrow afternoon. Sun and moon sunrise will be at 8 minutes to 7 a.m. tomorrow morning and moonrise will be at 11 minutes past 5 a.m. early tomorrow morning. Wrapping up with the 5 days outlook for Nuku'alofa starting by Friday up until Tuesday next week. Will be mainly fine, but at the same time we're expecting some isolated showers, some showers of rain for Sunday, Monday and also Tuesday next week. Our maximum temperature will be around 28 to 30 degrees Celsius, and that will be all for tonight. Good night. Thank you to Inoke and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. That wraps up this hour's news package, but before we part, here's a final look at tonight's top stories. Niua 17 MP Latai Whaingata Ataimana resigns as Minister of Finance. His Majesty King Debo VI arrives in Fiji for state funeral of former President Latu and USB graduation ceremonies this week. And a 7-year-old boy has been injured after falling from a moving vehicle on the road. That's your news package for this Wednesday evening, April 15th. For more on these stories, you can visit our website at www.tbc.to. Join us again tomorrow for the latest local and sports news and weather updates. Now, for myself and the radio and television Tonga News team, thank you for joining us. Have a good evening.